kajing itu kana kebanengkong ngalatau a Theophilus syapang ki e baro ki bau Jisu ulas sedang banle bat ban hikairu hadu kata kesngi hakabalap tiang ye usha jerong anda ula ai hukum da mensim bakhoi hakita ki apostol ya ki ba ula la ajiet hakiba ula penpau imru ila dia hadian ba ula sya da bon ki dak shna ala yo i u de ki jin sau posngi bad udaya thu iki ru syapang ka hima uble te haba ule senglem bat ki ule hukum yaki ban omlet no na Jerusalem henry ban up ya ke jingkular jong ukpa ka bau ong pileyo sngo nanga na bau Yohanes shisha ule penbaptis de ko henry an penbaptis pi do mensim bakhot sa khendiat sngi na do menta kumta haba kle wan lang kile kliyo u kidoong ko try hakani ko por en penyo opat eki hima haki Israel ule thu ti haki dei ya phi bantep yaki ya laniki ayom ki ba ukpa ula bo hakabor jong uhi henry penyo adyang ya kabor andalawan no mensim bakhot happy bat penlong kinong pla yanga ha Jerusalem bat ha Judea baro bat ha Samaria bat hadu bakut kepertai anda ula la ya thu ikini ki eru habaki dang ya kami la shimno yu shajrong bat ula pediang no yu bakim yo isu yu te habaki dang ya kami shan shabeneng kat ba udang kiyo hakmi arngut kirang ba kelayawan yeng hajan jongki hagi jan kup bali kibalo ongru ko rang ba Galilaya balai pi yang kemiat shabeneng uneu Jisu yo bala shimno shajrong napi shabeneng unwan hag jugurukom kumba pili yo iu baulet shabeneng ando kumta kile let phai sha Jerusalem no lom bala khot olep ubahajan Jerusalem kat kajing let sni sabaton ta anda kila la ya poi hapo kile kiyo shaka kamra kabahaneng hakaba kile shong Petrus badu Yohanes baru Jacob baru Andrew, Philip baru Thomas, Bartolomai baru Matthias, Jacob ukono Alphaeus, baru Simon Bashirhem, baru Juda uparau Jacob. Kini baru keliyai ne de kawai kejingmut ha kejing duai, lembat ki kentai, bat ka Mary ka kemiau Jisu, lembat ki para jong ude. Hakita kisngiti habau Petrus ulayeng hapdeng kisenran, uloong. Te kejingelang kibriau kalalong jin shispa arpo. Ko para kaladai ban pendap ya kata kejing tho. Ya kabau mensim bukhot ulakran menshwa da kesyentoru David syapangu Judas. Ubalalong unong yalam ya kita kebala kem yau Jisu. Nabala nyo yu lambat ngi barulayo kebenta hakan ikakam. Te uniu briau ulat hiat ikalengka da kabainong kejing bamhok. Bat haba ulahap kongpong ula pat arliang malamino kisnir jong ubaro padiakane kilatep baro kibasyong ha Jerusalem kat ban khot ikata kalengkha hagaktien jong kihi akel dama kata kalong kalengkha kasnam nabalatho ha kitab kisam ai bakajaka syong jong u kanong kabakenja badot ai bandon basyong haka bat ai unshim da weipat yakakam jong u namar kata na kita ki brio kebelalang bat ngi baro asyikata bau trai Jisu ulayawannya ledru hapadeng jongi belas dang nado kejing baptis u Yohanes hadu kata kesngi hakabala shimno yu shajrong nangi uwei ni kita kadiban tung kumunong pla lembat ngi syapang kejing mipat jong u tikila penyang arngut u Joseph ubala khot Barsabas ubala sin Justus bat Matthias bat kle duwai kilaong ame utrai ubi itho iki donot baro topeni uno ni kini arngot bamera jiet ban sheme kata kebenta hakane kakam bat kakam apostol nakabau Judas ulahap no bat unlet shala kajong kajaka bat gila penno iki jingya thong nakabenta jongki te kata kajingya thong kalahap hau Matthias kumta la nyaw yo ulam bat kita ki khatwai ngot ki apostol
Te onda lapoi ke sengi Pentecost, ki baro keledon lang hakawai ke jaka. Te kendit lawan ke jing sawana beneng kum ke leer ba babek kerthet. Bad kala pendap ke yang baro kawai hakaba ke lea syong. Bad lapau haki ki theliet ki bapat panat, kum gading. Te kala syong halor uwei pa uwei naki. Bala pendap ki baro do mensim bakoj. Bad kle sedang ban keren haki wei pat ki theliet. Kat kumbau mensim ula ai bore ki ban keren. Teledon ki jiu ki basyong basa ha Jerusalem. Ki brio blei na ki jat ben rio baro ki ban napo ka beneng. Te habala yo sngow ki jing sawa. Upat ba ule wan lang bad ula sngow lengo. Na ba ubrio baro ule yo sngow baki keren ha ka ktien jong uhi. Baro ti kila kendet thret bat kila sngow phala. Nri ki wei de ka ben kila ong kila kedang wan thamai. Henry habo Petrus ula yeng lem bat ki khatwei ngot. Ula penjam la ka ktien bat ule thu haki. Ko phi ki rang ba Judea. Bat phi baro ki basyong ha Jerusalem. To phintip ikani. Bat tu shashkor ki ktien jonga. Na bakini kim bu aj ko matrai ma phi. Namar padang shipor kesngi. Henry kani kalong kata baloong do Joel unong itu lupa. Kan jaru haki sngi ke bakat do ong ublei. Bangan tekno no mensim jonga halor kedo baro. Tigi kon senrang jong pi, bat ki kon kentai jong pi kini tu lupa. Ko kirang ba Israel tu sngowi kini gikitien. Yau Jisu ubanan Nazaret. Ubrio bo ublei ulapan itu sena hapi daki kamba. Bada ki jing phala, bada ki dak khala ade, ki bau blei ulale dau hapreng jong pi, kumba pi hiru pi tep. Ya une bala ai tino da ki jing thumu bala bo, bada ki jing tep lupa ublei. Ma pi di ki kitipop pila saknar pna, pila peniap ru. Ya bau ublei ula penmi pat, da ka bau ula lau no ik jing kom ke jing yap, namar kamla along ban bat maka ya u. Yau niu Jisu ken ublei ula penmi pat. Sepang kata mangi baro ngilong kinong pla. Te haba kili yo sngow ya kani ladung ngak ya ki halaka donot. Bat kila ong ho Petrus. Bat hakita ki weki apostol. A para kum nongin le. Teu Petrus ulei thu haki. To pin kala ka bomot. Bat on penbaptis ya pi uwei pu uwei haka kerteng u Jisu Kris. Ya kebanyo amap kipop. Bat pinyo adiang ya kejing ay mensim bakoj. Namar kata ya kita ki balap diang ya kektien jong u lapen baptis. Kumta lapen ya so ah kata kesngi syaka balang kumbalai hajar ki mensim. Bat keliyai ne eskam ha kejing hikai jeng ki apostol. Bat ha kejing ya selok. Bat ha kebak kedia akpu. Bat ha kejing duwai de. Te kejing syap tiang kalaja ha ki mensim baro. Kida ya ro yu blei, bat kida syem ke jing sngub ha na ki breu baro. Baru trai ru, ulan nang penyaso haki hala kesngi, ya kita ke balalat im.